All the players to be present here, please. All the players from all the team. It will be presented by our MDC Sir Suresh Devarma. Honorable MDC will be presenting this. Please, please come on. Jonathan Meeting for second best player, the top player of the tournament, and high, Manish Sethi, and high, player presenting. Our MDC, Sir Ravindra Devarma sir will be presenting. FC will be presented by our. It will be presented by our MCC Sir Jiten Devarma sir. Babu Yafa Zana third position में that's Singapore FC ना Yafa. Please Zana. Trophy kondomate 1 lakh rupees check Yafa Zani tomo. Narendra Vimanka Thansanga 2026 third position mata that's Singapore FC. Borno 1 lakh check Yafa Zaka the trophy kasi Yafa Zaka. Lagiri tamagobe muna senior saro belai semua bangsa negara. Waslo lagiri tamagobe guna momento Yafa Zaka. Tego tunggu momento Yafa Zaka. Sini piusa to jotla Yafa sini. Jotla Yafa itu sini. Tadi Yafa nawabe. Belai hambai sansono. Mungno belai hamsagi Thansanga 2026. Lalu gini tamagobe. And bagi bin bagi Yafa please. Jotla Yafa parang Belai hambai. Ana Yafa please. Tapi nomor satu hari pasal yang kau belai kami di sekolah berkati lagi kan. Ana bagi mana belai hambai. Bagi Yafa please. Jotla. Yafa please, bagi bahan hai. Tahu guru si doang kanu tahu baik. Tahu Yafa belum kane runner sabdo, Borno medal Yafa sampai. Si to receive the medal from our station. One by one please. Lamar de. Penalti meja nama coach Yafa Zaka. Apa yang belum play sama Yafa Zaka itu?
Please, Lumari FC players, please don't go anywhere. After this, we will be receiving your trophy. Ada mungkin sih bingung, mungkin cuma jodoh, baiknya nasional jodoh. Ini mereka bisa kerja ni. Kan kok kalah jasa ni. Bola boleh lihat sih. Jadi medal di sini sampai hari yang kemudian Cina bagi Mori Trophy yang sampai bagi negara Malaysia yang bersama dengan tahun tadi. Jota players dapat Tim manager dapat Jota players dapat Rana yang partai Sini Minister of State Minister Bishik itu dapat masal buat yang partai Remember AFC no Rana Sahab Remember AFC sponsored by Caesar Resort yang partai Sini Minister of State Bishik itu dapat masal Di Morocco Seleksi cek boja Farzanai Sami Yaktino Bele-bele hambai yang partai please Kini rahe tabung ni najago medal ya Farzan naik punya champion demi medal punya ya Farzan naik ya Farzan please bagi lalu sini ada tinggi terpakai yang berbeda please ya Farzan jangan Bagaimana Joko Trophy yang permainan yang belum berencana memberi je masyarakat Musliman lain. Ini referee sama bisa jangan terus kamu pada bagi bagi banyak tahu bagi yang pada yang pada itu lagi referee nasional jatuh para guna hanya hamai referee juga United Brothers ni players yang baru nak kisah. Para trophy itu jangan pada zakai. Borno 5 lakhs ni jangan pada zakai trophy yang pada zakai. Borno yang pada Honorable CM Sir Sini Sir Ronald Borno Sarda kali ini Borno Champions Trophy Malaka ini Hansaga 2026 champion mereka Brothers United.
Ready, 1, 2, 3, start. Father Sivreki! Father Sivreki! Father Sivreki! Father Sivreki! Kirana boys! I'd like to request Shweta Ana Yafa please, Dr. Yafa Korobane, please, Dr. Delivery by senior citizen, sini, Hamza Kamli, in charge of Borno Yafa, senior citizen, General Borno.